Tubaha ikaze kuri Emmanuel Official 2022. Njewe wumva nishimiye Imana Emmanuel. Polisi yafashe abantu batatu bacyekwaho kwiba ibikoresho by'ikoranabuhanga byafatiwe mu iduka. Polisi y'u Rwanda yagaruje ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye byari byibwe mu ngo zo mu mujyi wa Kigali. Hafatwa n'abantu batatu barimo n'umucuruzi bacyekwaho kugira uruhare muri ubwo bujura. Ibyafashwe birimo ibyari byibwe mu ijoro ryo kuwa mbere tariki ya 15 Ukwakira mu nzu y'uwitwa Miyo Yamada ufite ubwenegihugu by'Ubuyapani, akaba atuye mu mudugudu wa Mutara, akagari ka Kimihurura, umurenge wa Kimihurura mu karere ka Gasabo. Hafashwe abantu batatu bacyekwaho kugira uruhare muri ubwo bujura bw'ibikoresho muri urwo rugo, barimo n'umucuruzi ufite iduka ry'ibikoresho koranabuhanga, mudasobwa 3, kamera 3, telefone nini zizwi nka tablet, telefone ebyiri zizwi nka smartphones n'ibindi bitandukanye byari byibwe nijoro muri urwo rugo rwa Yamada. Byafashwe kuri uyu wa gatatu tariki ya 16 Ukwakira, bisanzwe mu iduka ry'uwo mucuruzi ahazwi nko mu mujyi mu karere ka Nyarugenge. Iperereza rigaragaza ko abafashwe uko ari batatu bacyekwaho kugira uruhare no mu bindi bikorwa by'ubujura butobora amazu bwagaragaye mu mujyi wa Kigali mu bihe bishize. Ubwo yashyikirizwaga ibikoresho yari yibwe mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 17 Ukwakira, Yamada yashimiye Polisi y'u Rwanda ku buryo yihutiye gushakisha no kugaruza ibikoresho bye byari byibwe nijoro. Yagize ati, inzu yanjye yari yasahuwe ku buryo bugaragara mu ijoro rimwe gusa, yewe nta n'ikizere nari mfite cyuko bishobora kugaruka. Nshimishijwe cyane no kubona ibikoresho byose nari nibwe bigarujwe. Ndashimira cyane Polisi y'u Rwanda. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko turi amahoro kandi dutekanye. Twishimiye gutura mu Rwanda kandi twifuza kuhaguma igihe cyose. Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda, Assistant Commission of Police ACP Boniface Rutikanga, yavuze ko ibikorwa nk'ibi byo gufata abajura bizakomeza gushyirwamo imbaraga. Aburira abagura ibikoresho by'amashanyarazi n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byibwe. Yagize ati, tuributsa abacuruza ibikoresho by'amashanyarazi n'iby'ikoranabuhanga byakoreshejwe ko bagomba gukurikiza amabwiriza abigenga, birinda gushinga amasoko y'ibyibano atiza umurindi abajura. Yatanze umuburo ko inzego zishinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'amategeko n'izindi nzego z'ubuyobozi zahagurukiye gukurikirana iyubahirizwa ry'aya mabwiriza, hagamijwe gushakisha no gushyikiriza ubutabera abayarengaho batiza umurindi ubujura, cyane cyane abacuruza. Amabwiriza nimero DGO/reg/005 agenga ubucuruzi bw'ibikoresho by'amashanyarazi n'iby'ikoranabuhanga byakoreshejwe avuga ko mbere yo kugura ibikoresho by'amashanyarazi cyangwa iby'ikoranabuhanga byakoreshejwe, ucuruza agomba kubanza kugenzura ko ubigurisha ari we nyirabyo wemewe n'amategeko. Aya mabwiriza kandi ategeka ucuruza kugenzura neza ko ibikoresho by'amashanyarazi cyangwa iby'ikoranabuhanga byakoreshejwe byifuza kugura byujuje ibisabwa n'amabwiriza y'ubuziranenge, kandi akandika amakuru y'ingenzi ajyanye n'igikoresho cy'amashanyarazi cyangwa icy'ikoranabuhanga cyakoreshejwe uguze, ndetse n'icyo yagurishije, kimwe n'umwirondoro w'ugurisha. Itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ingingo y'166 ivuga ko umuntu wese uhamijwe n'urukiko icyaha cyo kwiba ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya 1 miliyoni ariko atarenze 2 miliyoni z'amafaranga y'u Rwanda. Imirimo y'inyungu rusange mu gihe cy'amezi 6 cyangwa kimwe muri ibyo gusa. Ingingo y'67 muri iryo tegeko ivuga ko
ibihano ku cyaha cyo kwiba byikuba kabiri iyo uwibye yakoresheje guca icyuho, kurira cyangwa yakoresheje igikoresho icyo ari cyo cyose gifungura aho utemerewe kwinjira. Kwiba byakozwe mu nzu ituwemo cyangwa isanzwe ibamo abantu cyangwa mu nyubako ziyikikije. Kwiba byakozwe nijoro cyangwa kwiba byakozwe n'abantu barenze umwe.